jangka arpenyo terek mentau benai no opera hakapor komba pra san pusan kaladan gejing plu ding ka bajur baha mat ba ishir khai hayolat rambai hakajaka ka bajutip kum ka yo rambai road ha East Jante Hills District u in charge jangka lat rambai fire service u JP Singh ulayat ho ba ampat la pantip na ka ka daw ka ba penlong ya gejing plu ka yo bat ong ru ba kiladan komba sau phau hadu san phau tali ki dukan ki bala ing khong lut ploin ha ka te gejing plu ka ba ishir khai UJP Singh ulayat huru banna kaliang katanat fire service tang shuyo jing tip mar katanat kalapha lai tili ki kali pendip ding bante lakam ya ka jing ing ka ding bat bante lakam ru ya ka jing por ka ding bat ong ru bakila poi shu ki wei ru ki kali pendip ding ki bawan na juwai fire service bat na ka company damya bharat malapin poi mar ru ya ki JCB jong ki breu shiman la ong ru ba ka jingjur ka ding ka deiru na ka daw ka jing bithei ki tendong LPG gas cylinder ki bana ki dukan sha bat ha ka te ka yo ka ba pulu ki dukan ki bala ing khong khat ki dan bun ba ken thop ar hadu laitali ki yeng dukan asam type ki dukan badi dokha ki dukan dejan dektung ki dukan sha bat ki wei ki dukan ki badi ya ki wei ki chat mar bat hadu menta om pat la ban tip ne om pat la ban yo jing khen ka bati kana bat om pat la ban ong hadu kat nu ka jing du nong ki trai dukan na ka daw ka te ki jing pulu ka bala jur na mar ka tanat ka dang penlong ya ki jing token shu UJP Singh ula ben ram bahaga te ki jing ja pulu ding om shamladan ka nu ka jing men saw ya ki breu Yo sapalo, ini hajan wa ini nih. Luar pol gara kat situ. Siap situ kat nak kasok tu buat jom ting sa. Nang hek upi. Kita duk le jom sekian. Bi. Kita duk ipun ha. Jom sekian. अभी तो नहीं बता सकता है, जब तक उसका इंक्वायरी करके रिपोर्ट लेगा ना तब मालूम होगा। लॉस को बोल रहे हैं ना, लॉस तो जब तक रिपोर्ट नहीं लेगा, आदमी कितना दुकान था, कितना आदमी का क्या क्या था, कल जा करके लेगा रिपोर्ट। Is there any injury? Oh no, No injury. Nothing. No, nothing. वो भी तो क्लियर नहीं है कितना सब था। What materials are there? What materials are there? Like तो फिर तो सब्जी, पोटैटो, ये तो क्या क्या का दुकान था, गोभी मटर ये सब का, और ड्राई फिश वगैरह का दुकान था। फिर चाय दुकान वगैरह भी था, फिर कपड़ा दुकान भी था, जूता दुकान भी था। अब ये सब क्लियर होगा जब कल में जाएगा। आज तो संडे ना, वो लोग कोई नहीं है। अब वो तो एडवांस से हम बातचीत हुआ था, तो वो 40 से 50 के अंदर बोला। 40 to 50, huh? हाँ, 40 to 50। Okay.
DD News. Dekat Turki.